Sada će se poznati sa Kinectom uređajem koji je prikačen na Windows. Inače, to je uređaj koji je iskoristio do prije 4-5 mjeseci na Xboxu. Sada je Microsoft razvio SDK koji funkcioniše na Windows okruženju. Do sada razvija se samo na Windows 7 i Visual Studio 2010. Da bi pokrenuli uopšte Kinect potreban je adapter. Taj adapter se dobija obično uz Xbox. On se direktno prikači na napajanje i na računar preko USB-a. Sada imamo i beta verzije koje su finalne, koje samo s jednom instalacijom možemo podesiti sve parametre koji su potrebni, a to su znači, parametri za zvuk, parametri za praćenje skeleta i parametri za video. Sve informacije o Kinectu i njegovim hardverskim komponentama možete naći na internetu, ne bih o tome da detaljišem. Šta bih još trebao da kažem, znači ovo je prvi moj klip, ja mislim da je ovo prvi klip u Srbiji o Kinectu. Probat ću da uradim par programa i da dovršim ovaj program koji će vjerojatno biti moj diplomski rad. Šta bih još htio da navedem, pa prednosti Kinecta i glavni cilj Kinecta jeste da naprave novi način komunikacije između računara i čoveka, da se izbaci periferni uređaj kao što su miš i tastatura. Veliki je put pred nama, ali i kratak je period prošao, a već su napravljene mnoge aplikacije. Sada ću vam predstaviti jednu aplikaciju koju sam razvio. Prva aplikacija će biti kontrola miša, koja je naravno još nije završena, ali funkcioniše otprilike tako što svojom desnom rukom pratim koordinate kursora, levom rukom, kad dođem u određenu poziciju, hvatam sadržaj. Znači, to je deo koji je u stvari mouse click down, vraćanjem to je left. Isto tako imamo znači, i desni klik i down. Što je aplikacija koja u suštini funkcioniše perfektno. Možda bi trebala da se podesi i vjerojatno će to odraditi vremenom da automatski uzima rezoluciju displeja na kojem se nalazi da bi funkcionisala savršeno. Naravno nedostaje srednji klik i scroll. To je malo teško uraditi zato što svaki event uzima puno frame-ova. Dalje, upoznaću s aplikacijom koja služi kao PowerPoint prezentacija. Ona radi na osnovu govora i pokreta tela. Ja sam radio tako da možemo govorom da se krećemo kroz slajdove, komandom desne i leve ruke da kontrolišem zoomiranje slika. Nešto što bi trebalo da ima, na primjer, svaka nova prezentacija, znači da se, kada naiđe neka slika koja može biti male rezolucije, da može da se zoomira, da se predstavi gledalcu ili slušalcu na mnogo bolji ili lepši način. Na primjer, kada budem rekao next, on će promijeniti slajd. Sve je prilagođeno engleskom akcentu i zbog toga možda ima nekih problema. Još uvijek nema speech recognition za srpski, ali funkcioniše na engleskom. Da bi selektovali sliku, morat ćemo da kažemo select image, image 1. Pokretom desne ruke zoomiramo tu sliku, pokretom leve ruke iznad glave odzoomiramo. Image 2. Zoomiramo levu sliku. Znači, u zavisnosti od vrednosti text box koji se nalaze, koji se predstavlja, koji inače ne bi trebalo da se vide, ali zbog same demonstracije softvera sam ostavio, znači u zavisnosti od uslova text boxova mi možemo da kontrolišemo da se kreće kroz prezentaciju. Također, znači ima više slajdova, više slika na više strana i one nezavisno jedna od druge funkcionišu. Next, back, select image. Sada vidite kako to funkcioniše. Probat ću da
napravim finalnu aplikaciju koja će savršenije raditi, gdje će moći da se isključuje i ubacuje u okviru ove prezentacije kursor, gdje će moći da se govorom ili pokretom tijela da se isključi kursor i da se uključi govor. Na primjer, ako je glasno u sali gdje se održava prezentacija, da može se uključiti kursor i na pokretima ruku da se kreće kroz prezentaciju. Iz tog razloga su postavljeni dugma za back i next. Što bi još naglasio? Da, u nastavku ću morati da napravim još jedan dodatak koji će biti ekstra deo videa gdje ću predstaviti kako se 3D lik, karakter, može manipulisati pomoću Kinecta, znači pokretom tijela i mog skeleta. On će deo programa koji je namijenjen za igricu pokretati i pratiti moje pokrete identično. To je to što bih htio da kažem u ovom prvom klipu. Dalje ću raditi na tome da ove aplikacije rade savršenije i savršenije, da rade sa bazom podataka, da će moći direktno da se unosi preko interfejsa slike, da se njihove pozicije određuju, da se unosi tekst, da bude više dinamičnija aplikacija. Hvala.